Nkomo ayedi ye fa ye nuaba Esther Boahen eho emperifo tu anamon na me dia side mo den pa be ma Elder Kingsley owusu jima oya principal ewo Agona SDA secondary school papa nyonkodo nyamishirawo yesi pani ofi aye ti ye da se papa pa se e ba oje ye feso ye ta asem ye ntani pa ti yesusu me ye hunyi wahi na wona wo de ba ya akasa na ke be kama wo ai obi ama oye pa na obi ema isika ye somo mighty asemai Ghana ni wo no ma ya ka wo bodu ya hefom wo mu ni kamafo no wonum na ye ko ede ema won me pa cho me bei MCR mon kata na ho ma me why Esther Boahen na entwe Nkomo Esther pa cho ho te sen Yankopon adom me hoye Yankopon adom yo say enra Nkomo no me pese wo bone tofa na yehunu kwan ya ye befa so na ebia enra no ma wo manti no ti bone tofa asema wo de baaye no na yehunu kwan ya yenso ye befa so pacho Yusuf maame pacho medase enra me de masem beto monim se mommoa me wo na misha be 17 years na me teacher ni bi fairful na me de koto na nim na o se enye wono a nti enye ono a enye ono a o se me wo a obeye DNA ma wo ama akola ne nso enya 17 years DNA ne nso anon pese obeye na me de ko mpanyifo bi enim na nya me ada Roma obeye DNA no eye DNA ni wie na chese kire se akora no eye ne ba na akola ne ye ne ba no nso a ono nso a o ma anim se bi a o ba se so nyame ahoro ho ama ho afi ono nso a mi hu de o pa chiri bia na me de beto mo anim se yenka bi ma yo on se de ye bia ye ka no ye de ye ta asem ye ntan nipa enra won kasa ye mu no wo se blocking bi ba mu eno ye de nti na wo blocking sa pacho na me akani bana nipa bu o no ma won fana no nka asem ba o de ne ho ya ade bi ma wo hu se dako bra ni timi change ni DPs be 3 times ni fie na ne bati enkola ne ade a didi agoro esu no di agoro ho abesesa no na akola ne ye bibi na osesa no na chese ase eye me se ase o huru me se ese wa okoye na wa wo be ni bi me de ne de nye nti na saa de na mi hu no na afensu de ne saa baaye na utimi frɛ akwara na me na wo no osenye wono anu wa akire no eno na ma me block ni se akina nko ebia meni ho a wankofra akwara no se bia okoka asem bia ato akwara ni na me kra ma ne masa on se ho de Esther wa anya ade nipa no DNA mokoye yi bosome pe 17 years kra ba pa onyame agina wachi ama nyame watumi atete ubo wirem ahwe wo ba enti 1 month no a mu wie DNA na wo maaye ne de na wanso na nwa bia sese wono obetumi agina sa asem ne so de ayastic se on de nko ofre wo na wo blocking no yemfa ni nyina nkoto sese wa on blocking no enti ho no so bi ye na edisen enani week no so ko bi ama ebeba why enti nyabotre na DNA di mu akotene ana ehu ene se DNA nyame adware wo ama wo ho afi wanim abenyam ewo wo ba nanim kade we pa na kam koye na nkanye wo ba akola ne papa ne ba wan hwe Esther nka se de wuti ka ba no madurawu kade asem na ka ba ka kira koda no wakoye ko hwini but wo ba na hu se ne maame wo yo ba a wo dimu ai fini kekaye bie nimu die we ade kese wo nyame ayama wo ai se wo de ho asedama no na ne responsibility say jade ontimi nwane Ghana mra ya dwuma se woni sika kra be fa lawyer yenso yete hai yenimu mpanifo oba fefe yenye be pe lawyer ma wo ne watwa damage na sa mfie dodo ni nyina wa betua wo ho ka na wasa hwe ne babat enuru saa yenua brema no onye saa onse no ameka kire wo se fadia bem matwe ade bi ho manso 17 years na fe ya hunu se wo boa no eso ogada momentum na wode ba ti 17 years kura Esther watwen yenman abotre
na medie minim basre nyame amagina di se opeba no abe na sede nyina afefefe on se eba se kura eja ene ne bado no ya na ni ho because when timi anya sede bia efiti ase ne se eja ti we nyina ya de bi afe na obe build ni nyina ti anura na ye nua be ma no so ye se obi na tie show no obo na mane no we meka manka no ha se mi gina na chi se ye mana kwanya no beba no ma ya o mutie show no mo ba mane ne edi biteta obi kura wo boa wono ana ne wo hwe so beka so obi na bo na manam de ho de emfa me ho ne ehia a solution so obe hye ne ba na kwada abaiwa o so won ato ne ne SS hwe no ena from obi wi abeko university minister so mami etesai yesu adumo no na so e boko mo na mokoye yo amane e de bom me da se meda aguna SDA principal Eda usujima headmaster no ase headmaster Eda usujima Nkomo ishana pa one na assistant headmaster omoje ye feso ema omoto omosafre Owura Collins ema obai na ye tenase edi nkomo no bibi nti enne no ye ntimi ni Owura Collins entwetwe nkomo na Owura Collins nso enya abotre ene ye di nkomo na ye ne nkomo die mu no nse omaye nya na tie se die na ma ahyase no na ompeso baji nyinse na tum ne se bibi koso one ababa wa ne ntem aye enna kwan so yo na busumi nsia achi ansana Esther edi na busuafo bebo na mane se wonyam nti eno na emane koye twema mentwe a na ma ekoba se na onyi ntum se eye ono na ne nyem no nti enko wie no se Owura na gye atum se abofra na ye ne ba na ono se impo no na waye enhihye baby abofra no ko school no se ni teacher bi kura wo hono mo a waye enhihye edi abofra no agya in advance kura se obetu anamo be ko school wo ntino obetu ho anamo na problem na wo sisi ya ne se o se run blocking eno di Esther nyade but ono so one reason ntino ofre no kura se ebia enkomodie bi ebe koso a onya no na oka call bi nso a one abofra ne yeye so ofre be si Esther phone so Esther antimi kura anye ne nchia anase bra no di mo ya di enchia 70 years wa mani mu asese eno afi na me benwe me se no abesresre phone no wo ye nipa e den e be ne no chese nyese bia wan pese bia ofa akire nemum Esther phone so na ofre be si enti ne kra ne se openi na gi atum se abofra na ne ba na enhihye bia e wo ho se wo so de hwe abofra eja no obeye seja enti akwantu bi wonanim over the weekend se oba obeba fitiem obeba ne yehia pia yedi nkomo pia asumdue kwa so no baby e wo se me ya na broken heart no so rest ahome a o chese wo munya ti me ma ne nka ti se de enranka zinabu babu ye hey ka zinabu enra zinabu nya abo kra nko beto aboye ya zemo but ya ne mo ya Owura Collins me bona baso ye dana se oji ye feso colleague yo minister nya mi shraw me se adwuma ye start ye nche nanso se de wo be ye no ana wo ye no ahomachi ko ena me se de pokwa bena hwe manim no ma moni din se ye wo ne ko ya enye papa ahomachi ko ya me ba no nsuo kra to eja mi tietia so break nkakra me ba na me ye se mo be ko na ase an nti eja me ba na chief driver Dr. Salas Kansa se mu gina breman etwen no ti na ese obe fam no de moko ti makwaba ye do bo ade ase se bibia ye boko akoda wom issues aya na nkoda wom no ya na me very very interested say nkoda ne da achinti na Owura no nyame ahira no because baby a waduri no wanya koda wo 18 years no a blessing ti minimum say o ye cratch wa mane ban say obehwe no de aka nyina ya botre say ye be koso ane ne Esther akasa say ya but ye sikremu dak na abasa atwam bi krank wan fa sa ne manimu a kenna ka wonim baby a wugina ahya wo den ena wo babaayo a wo de be kasa kire no say wo ko school no won kantum mo womiem said ye said uso a ubi emu obi na ka uso ubi eso emu ko ne ye hwim wa
nkoda no ma ba no wimwa obetu bafo se kora wo kono wonko wim onko sua na ade ukọ ye eye odi nipa ba fie na nke koye wo so e ba fefe abaya onyame akwama what is of mame twa koma to yem na minim bra no minim no but me huhum no me tinka bi se onye bone e dia abatwam yemfa ne sa abre na ye mranti brem ene wanyini obehwe ne ba wate ama ko mu atọ ama oba ne so abehyew na de me sere kranza o se ne ba no frɛ oje ne so sister say so ne na ye pe aw oyema asemi emu ode difo yo yentu ye bayifu